מזמור שיר, שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, שיר ליום השבת. טוב להוד לשם ולזמר לשמך אלוהים, להגיד בבוקר זרע ואמונתך הלילה. טוב להוד לשם ולזמר לשמך אלוהים, להגיד בבוקר זרע ואמונתך הלילה. It is good to praise the Lord and to tell of His mercy in the morning and of His faithfulness at night. מזמור שיר, שיר ליום השבת. מזמור שיר, שיר ליום השבת. טוב להודות לשם ולזמר לשמך אלוהים, להגיד בבוקר עשיך ואמונתך הלילה. טוב להודות לשם ולזמר לשמך אלוהים, להגיד בבוקר עשיך ואמונתך הלילה. טוב להודות לשם ולזמר לשמך אלוהים, כי בבוקר עשיך ואמונתך בלילה. טוב להודות לשם ולזמר לשמך אלוהים, להגיד בבוקר עשיך ואמונתך בלילה. Good morning, everybody. Dobré ráno všetci. Did you get a good sleep last night? Dobre ste sa vyspali minulú noc? Those of you who are smiling, I assume you got a good sleep. Tí, ktorí sa smejete, tak som si istý, že ste sa dobre vyspali. So why don't you meet somebody new you've never met, maybe from a nation you've never been? Prečo nie tak stretnúť dnes ráno niekoho, koho si nikdy ešte predtým nestretol, napríklad z iného národa? Can we do that? Môžeme to spraviť spolu? And you can just welcome them in the city of brotherly glory, Bratislava. A môžete ich privítať v meste bratskej slávy, Bratislava. Wow. Such a privilege to gather and to celebrate the goodness of our Heavenly Father this morning. Aké úžasné tak oslavovať dobrotu nášho nebeského Otca dnes ráno. And we want to read to you a verse from Micah, the book of Micah, chapter 4. Budeme vám čítať verš z Micháša zo 4. kapitoly od 2. verša. Because this is what's going to be happening today. Pretože to je to, čo sa dneska bude diať na tomto mieste. And it says, many nations will come and say, a tu sa píše, že mnohé národy prídu a povedia, come and let us go up to the mountain of the Lord. Poďme a vystúpme na ten vrch Hospodinov. To the house of the God of Jacob. K domu Boha Jakobovho. And he will teach us his ways. A on nás bude učiť svojim cestám. So that we may walk in his paths. A on nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po jeho chodníkoch. If you can find somebody and just say, let us go to the mountain of the Lord. Come on. Nájdi niekoho a povedz mu, že poďme tak spolu na vrch Hospodinov. Poďme tak spolu chodiť, kráčať. Especially if you're a single guy. A špeciálne, ak si slobodný chalan. Okay, that was a joke. To bol vtip.
Maybe not. Ale možno nie pre niektorých. Je tu príležitosť, chalani. Because that's where we are going to go, to the mountain of the Lord this morning. Pretože to je to miesto, kam pôjdeme dnes spolu ráno na ten vrch Hospodinov. So if we can please all stand up. Ak sa môžeme všetci spolu postaviť, aj tam vzadu. You know, it says with God nothing is impossible. Pretože s Bohom nič nie je nemožné. And I want to say with the Derek band, sitting is impossible. A ja musím povedať, že s Derek bandom sedenie nie je naozaj možné. Nemôžeš sedieť počas toho, čo sa ide teraz diať. Those of you who don't know what I'm talking about, Tí, ktorí naozaj neviete, o čom teraz hovorím, you will find out in a few minutes. uvidíte to za pár minút. Wow. So Father, we welcome you in this place. Nebeský Otče, my ťa vítame na tomto mieste. We dedicate this holy convocation to you. My ti odovzdávame túto svätú konvokáciu. Ona patrí tebe. May all the agendas of man go away, go to the side. A my hovoríme, že akákoľvek agenda človeka, ktokoľvek by chcel niečo svoje, tak my hovoríme, nech to ide preč. And may the beautiful agenda of the Holy Spirit take place today. Nech tvoja agenda, Duchu Svätý, zobere toto miesto dnes ráno. We welcome you. My ťa vítame. We love you. My ťa ľúbime. And in spite of our circumstances, A napriek našim okolnostiam, we are choosing to rejoice in your name this morning. a my sa rozhodujeme si vybrať radosť dnes ráno. For your joy is our strength. Pretože tvoja radosť je našou silou. In Jesus' name, V mene Ježíš. amen. Amen. So please come forward. Poďte dopredu. And we love you, bless you. Všetci, prosíme vás, aj kľudne aj staršia Let us generácia, worship him ak with sa a na to song. cítite, poďte dopredu, pretože to je naozaj vzácny čas tancovať spolu ako židovský národ. Oni veľmi často spolu tancujú a je to naozaj vzácne. So we can sing this little morning family nigun together. Hold hands and sing. Dnes ráno by sme chceli začať tým, že ako taká jedna rodina z rôznych miest, cirkví, krajín sa chytíme za ruky a budeme spolu ho chváliť. Ta-da-da-da-da. 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 Spolu. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da.
zaspievame jemu chválu. We are gonna worship the Lord, gonna sing Him a song. Pána, zaspievame jemu chválu. Poďme spolu chváliť Pána, zaspievame jemu chválu. Poďme spolu chváliť Pána, zaspievame jemu chválu. Poďme spolu chváliť Pána, zaspívame jemu chválu. Poďme spolu chváliť Pána, zaspívame jemu chválu. Vy, ktorí sedíte možno na stoličke, môžete sa tak aspoň trošku hýbať, aspoň ramenami.
Pane, tak dobre ťa uctievať. It's good to dance before you. Je dobre tancovať pred tebou, Because you are our Papa. lebo ty si náš papa, otec. You are our Papa. Ty si náš papa, Abba. And we are just dancing before. zaspievame jemu chvalu, poďme spolu chváliť Pána, zaspievame jemu chvalu. Thank you, Lord, for this Shabbat. Ty, Pane, aj za tento šabatný deň odpočinku. For everything that you have prepared for this day in the conference. Za všetko, čo si pripravil pre nás aj počas tejto konvokácie. We thank you for your Spirit's movement here. My ti ďakujeme za to, že tvoj Svätý Duch sa tu hýbe medzi nami. And we open our hearts to you, Lord. A my dnes otvárame pred sebou svoje srdcia.
Pána. It is good to praise the Lord. Je Amen. dobré chváliť Pána. Yes, it is good. Je to naozaj dobré. Let's praise the Lord. Zdajme Bohu chválu. Shalom. Pokoj vám. How many of you are enjoying dancing? Koľký z vás radi tancujete? Hallelujah. Halleluja. Shabbat shalom. Šabat šalom. This is Shabbat. Toto je šabat. We thank God for the rest of His presence that we're enjoying. A my ďakujeme Pánovi za jeho prítomnosť, ktoré sa môžeme aj dnes radovať. You may be seated. Môžete si nájsť svoje miesto. For those of you that are here for the first time this morning, A pre tých z vás, ktorí ste dnes sa k nám pridali po prvýkrát, neboli ste s nami včera, we'd like to welcome you to the All-European Convocation radi by sme vás privítali na tejto celoeurópskej konvokácii. here in Bratislava, the city of coronation. A tu v meste Bratislava, v meste korunovácie. And we're coronating Yeshua and enthroning him as king over Central Europe. A to, čo sa tu dnes deje, je to, že my tu znovu a opäť korunujeme Ježiša kráľa ako kráľom Európy a Strednej Európy Over obzvlášť. Slovakia and over all of Europe. Kráľom Slovenska a celej Európy. Over all of the 50 nations of Europe. A všetkých tých 50 krajín Európy. So it's a great joy to be together here with Pastor Vlado A je to pre nás veľká radosť, že tu môžeme byť aj s Vladom, s pastorom and all the leaders and the people from this wonderful nation. a rovnako so všetkými pastormi a služobníkmi z tohto národa. This morning we're going to have two people that will be sharing with us. A dnes ráno budeme mať dvoch ľudí, ktorí sa s nami krátko podelia. One is from Bulgaria. Jeden je náš priateľ z Bulharska, His name is Pastor Maxim. volá sa Maxim. He's a young leader that's only about 26 years old. Je to mladý vedúci, má len 26 rokov. He came to the convocation we had 2 years ago in Czech Republic. A pred 2,5 rokmi prišiel na konvokáciu, ktorú sme mali v Prahe, v Českej republike, And he was an evangelist. a bol evangelistom.
But then he got married and they started a church. Ale potom sa oženil, usadil sa a založili zbor. And praise God, they have about 700 people in their church. A dnes majú asi 700 ľudí vo svojom zbore. God is breaking through with the younger generation in Europe. A Boh si používa a preráža v Európe aj skrze mladú generáciu. How many people say hallelujah? Koľký z vás na to môžete povedať haleluja? God is the God of the breakthrough. Že náš Boh je skutočne Boh He's prielomu moving in a powerful way all over Europe. a koná úžasným, mocným spôsobom po celej Európe. And then Pastor Boris will come. A potom príde pastor Boris. And Boris is the Messianic rabbi pastor of the largest Messianic congregation in the world in Ukraine. A ktorý je pastorom a zároveň rabínom jedného z najväčších mesiánskych zborov a takisto kapely Derek z Kieva na Ukrajine. He's the pastor of the worship team that's leading worship here from Kiev. Takisto je pastorom týchto uctievačov a tanečníkov z Kieva, ktorí nás aj dnes ráno viedli. So they're each going to come and share with us about 10 minutes. They're each going to share about 10 minutes. Takže každý z nich sa s nami podelí asi 10 minút. And then during the break, we're going to show the DVD of the All Nations Convocation for about 20 minutes. A potom budeme mať prestávku a počas tejto prestávky si môžete pozrieť taký 20-minútový dokument z konvokácie v Jeruzaleme. So Father, we commit this morning into your hands. Takže, Pane, my odozdávame toto ráno do tvojich rúk. We thank you that you are the King. Ďakujeme ti za to, že ty si kráľom. And we're here to take back the mountains for you. A my sme tu dnes preto, aby sme zabrali hory a vrchy pre teba. To see you enthroned as King over Europe. Aby sme videli teba, ako si vyvýšený nad We ask Európou. you to anoint Maxim and Boris My sa modlíme, že by si pomazal aj dnes ráno Maxima a Borisa, as they bring the word of the Lord to us ako nám prinesú Božie slovo from Slovakia. tu na Slovensku. In the name of Yeshua. V mene Ježiš. We also believe you to anoint Lance as he brings the word of the Lord for us this morning. A modlíme sa, aby si pomazal aj Lensa Volnova, ktorý potom o 11. bude kázať. May your kingdom come. Nech príde dnes tvoje kráľovstvo. May your will be done Nech sa deje tvoja over vôľa this day a v tomto dni in Slovakia na Slovensku, as it is in heaven. tak ako je v nebi. Let's thank the Lord for what he's going to do in this day. Môžeme zatlieskať vo viere vopred Pánovi za to, čo dnes Hallelujah. bude konať. So I'd like to ask Pastor Maxim to come. Takže pastor Maxim, ak by si mohol prísť, Hallelujah. All the way from Bulgaria. až ďaleko z Bulharska prišiel autom. Such Môžete a mu great joy to zatlieskať. have you here and to see how God is working through the younger generation in your country. Je úžasné vidieť, ako Pán koná obzvlášť v mladej generácii, v tvojom národe. We thank God for the awesome work that he's doing in this church. A sme vďační Pánovi za tú úžasnú prácu, ktorú robí vo Let's vašom warmly národe. welcome Pastor Maxim from Sofia, Bulgaria. Môžeme si ešte uctiť raz potleskom pastora Maxima zo Sofie v Bulharsku. Can we give the Lord Jesus a mighty clap of praise this morning? Môžeme teda zatlieskať nie mne, ale Ježišovi jedným potleskom, ktorého on je hoden. Come on and give him glory. A prosím, dajme mu naozaj potlesk, ktorého Why je don't hoden. we shout a little bit for Jesus? A ak môžeš aj pozdvihnúť svoj hlas na jeho chválu, nehanbi I sa. think he's worthy of praise. On je naozaj hodný našej chvály. Come on and let's make a joyful noise unto the A Lord. pozdvihni víťazný, radostný zvuk pre nášho Pána. We worship you, King Jesus. My ťa chválime, Ježiš. We worship you, King Jesus. My ťa uctievame, Kráľ Ježiš. I want to give you just 30 seconds to give glory to God this morning. Chcem ti dať 30 sekúnd na to, aby si So vzal come on, teraz Bohu shout and chválu, give ktorý him on je praise for hoden. 30 seconds. 30 sekúnd radostnej, hlučnej chvály pre neho. Come on and shout like you have the victory. A krič tak, ako víťazná cirkev, ktorá víťazí. Shout like you are a winner. Ako ten, ktorý víťazí v Ježišovi. Shout like the Holy Spirit is giving you victory this morning. Pokrik víťazstva, ktoré ti Duch Svätý aj dnes ráno dáva. Hallelujah. Halelujá. Hallelujah. Father, we give you all the glory Oče, my ti dávame všetku slávu. and we give you all the praise. Dávame ti všetku chválu. And we thank you this morning Ďakujeme ti za to, že si
dnes ráno s nami. for the spirit of wisdom and revelation Ďakujeme ti za ducha zjavenia that a is in this múdrosti, place. ktoré je tu na tomto mieste. I pray that this morning yokes of bondage will be broken. Ja sa modlím, aby dnes ráno každé puta otroctva boli zlomené. I pray that bodies will be healed. Aby dnes ráno celá ľudí boli uzdravené. I pray that the name of Jesus will be glorified. Aby meno Ježiš bolo z tohto miesta oslavené. And all the people said, A každý povedal, Amen. Come on and let's give Amen. him another hand. Come on, let's worship the Lord this morning. Give him a Môžem mu- mighty hand of praise. môžem mu zatlieskať aj týmto spôsobom mu vzdať chválu. And you may be seated. A môžete si sadnúť, nech sa páči. You know, I love to say that whenever we put our hands together, it means me and Yeshua are one. Ja vždy sa na to pozerám tak, že vždy, keď Ježišovi tlieskam, tak si pripomínam to, že Ježiš a ja sme jedno. And whenever we give God the glory, we need to remember that as our praise ascends, A kedykoľvek vzdávame Bohu chválu, potrebujeme si byť vedomí toho, že ako naša chvála ide hore k nebu, His glory is descending. jeho sláva z neba zostupuje na zem. So I want you to show me your expectation for today. A ja by som preto nás tak chcel pozbudiť, že by sme nastavili naše očakávanie viery pre dnešný deň. By giving God another offering of praise. Tým, že mu ešte jedným skutočným potleskom vzdáme But as chválu. you're clapping, Ale prosím, ako budeš I want tlieskať? you to do it with that revelation. Ja chcem, aby si to teraz robil s týmto zjavením, That me and God are one. že ja a Ježiš sme jedno. And as my worship, my praise ascends, Sme v jednote, ako ho dnes svojim potleskom chválim, ako moja His chvála ide glory hore k nebu, descends jeho sláva zostupuje on my life. na môj život. Come on and give him another hand of praise. Takže ak to môžeš spraviť s týmto vedomím, We worship you, King Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. So I have only about 6 minutes. So look at your neighbor and say, mám už len asi 6 minút. this year, Prosím, ak môžeš povedať nad sebou a možno pre svojho suseda, že tell him this year, tento rok we are taking over a zaberieme the mountains. vrchy. Say it again. This year, Tento rok je čas we are taking over zabrať vrchy the mountains. pre kráľa. You know, the theme of this convocation Téma tejto konvokácie is that we are taking over the mountains. je to, že my zaberáme nové územia a vrchy pre kráľa. And as we're speaking of mountains, Ako hovoríme o horách, there are so many places in the Bible where we see mountains mentioned. je tak mnoho miest v Božom slove, kde vidíme, že sa píše o vrchoch. When we talk about mountains, we talk about high places. Keď hovoríme o vrchoch, hovoríme o tých vysokých miestach. We talk about places of authority. Hovoríme o miestach autority. We talk about places of government. Hovoríme o miestach vlády. We talk about places also where we encounter God. Hovoríme o miestach, kde sa stretávame s Bohom. Mountains are important in the Bible Vrchy vždy boli v Božom slove dôležité. because so many things happen on the mountain. Pretože tak veľa vecí sa v histórii udialo práve na vrchoch. It was on a mountain that the ark of Noah stopped after the rain had stopped. Bolo to práve na vrchu, že Noémova archa zastala potom, ako vody po potope upadli. It was on a mountain that Moses received the Ten Commandments. Bolo to na vrchu Sinaj, že Mojžiš dostal 10 Božích prikázaní. It was on a mountain that Jesus transfigured in front of his disciples. Bolo to na vrchu premenenia, kde sa Ježiš premenil pred svojimi učeníkmi. Mountains are places of victory, Vrchy sú miestami víťazstva. places of strategy, Vrchy sú miestami stratégie. places of tremendous spiritual power. Vrchy sú miestami úžasnej Božej moci. And God is speaking to you this morning A Boh ti dnes ráno hovorí, that you have been standing in a low place long enough, že už dosť dlho sme boli dole and v He's údoliach. about to take your family on a mountain.
Už dosť dlho bola tvoja rodina v údole a on He's si ťa about to chce take your zobrať business on a hore mountain. na vrchy. On chce zobrať tvoje podnikanie na vrchy. He's about to take your health on a On mountain. chce zobrať tvoj zdravotný stav na vrchy. He's about to take your church on a On mountain. chce zobrať tvoj zbor na vrchy. I need some people in Bratislava, Slovakia this morning A ja dnes verím, že sa nájdú v Bratislave na that Slovensku are ľudia, believing God ktorí majú dostatočnú vieru that na He's to, aby about to take dôverovali Bohu, from a low place že si nás chce zobrať z toho to a miesta, higher place in the z spirit. tej doliny na to vysoké miesto v duchu. Look at the person next to you and say, let's go up to the mountain. A ak môžeš opäť zobrať svojho suseda a povedať, poď so mnou na vrch Hospodinov. And talking about mountains, Ako hovoríme o vrchoch, I just want to share a few points with you chcem ti pár krátkych bodov povedať. about how to get up and stay on the mountain. Prakticky, ako sa dostať na ten vrch, na ktorý potrebuješ ísť a ako na ňom ostať. Because I don't know about you, but I have seen many people go up on a mountain and back down from the mountain. Lebo ja neviem ako ty, ale veľa ľudí som vo svojom živote videl, ktorí na ten vrch vyšli, But we ale don't potom aj just z neho zišli. want to go up on the mountain Ale my dnes nechceme len niekde na chvíľku and then ísť fall from the mountain. a potom padnúť niekde dole. We want to stay on the mountain, My chceme ostať na tom vrchu, worship God on the mountain, uctievať nášho Boha na tom proclaim the vrchu, word from the mountain, prehlasovať Božie slovo demonstrate victory z from the vrchu nad mountain. našimi krajinami, Is there prehlasovať anybody jeho in víťazstvo. Slovakia this morning Nájde sa dnes niekto that is tu na believing Slovensku v tejto God hale, kto má that he's dostatočnú going vieru to go na up to, and aby stay veril, on the že mountain? dnes môže výjsť na ten vrch Hospodinov a Come on ostať and give tam him an a offering of prebývať na praise. vrchu If you're Hospodinovom. believing God to Ak raise si you on the jeden mountain, z nich, daj mu dnes come chválu. on and give him glory. Daj mu dnes všetku slávu. If you're going on the mountain. Ak dnes na tento vrch ideš. You know, there is one man in the Bible V Božom slove čítame o jednom mužovi, that spent a great time from his life on the mountain. ktorý veľkú časť svojho života strávil práve na vrchu. Obviously, we can learn from the life of Moses, A samozrejme, môžeme to vidieť zo života Mojžiša, who spent so much time on the mountain. ktorý strávil mnoho času na He vrchu, received the 10 Commandments kde prijímal tých 10 Božích prikázaní on the mountain. na vrchu, He met the glory of God on the mountain. a kde okúsil a prebýval v Božej sláve na vrchu And he finished his life on a mountain. a kde potom aj ukončil, jeho život bol ukončený práve na vrchu. So if we want to stay on the mountain, Takže ak chceš prebývať na vrchu, if we want to take the mountain of business, ak chceš napríklad vidieť, ako je aj spirituality, vrch podnikania Or zaujatý pre pána, politics. alebo tvojho vzťahu s pánom, alebo pôsobenie to, kde sa ocitá politika, here are a few things we can learn from Moses about the mountains. tak to je zo pár vecí, ktoré sa môžeme naučiť od Mojžiša ohľadom vrchov. You can open your Bible with me to the book of Numbers, chapter 12 and verse 3. A môžete si otvoriť svoju Bibliu so mnou Numbers chapter 12, verse 3. v 4. knihe Mojžišovej 12, 3. verš. And the Bible says, now the man Moses was very humble, A tu je napísané, že a Mojžiš bol veľmi pokorným mužom. gentle, Bol jemný, kind, milý, devoted, nezameraný na seba and not self-righteous, a nebol samospravodlivý. more than any other man on the earth. Viac než akýkoľvek iný človek na tejto zemi. You know, I think if we're going to take over the mountains, Myslím, že keď máme byť tí, ktorí zaujmú It is- vrchy pre kráľa, going to need a certain amount of humility tak si to bude vyžadovať in our hearts určitú dávku pokory v tvojom srdci. in order to stay on the mountain. Na to, aby si na tom vrchu mohol ostať. Many people that have summited great heights Mnoho ľudí, ktorých sme videli, ako vystrelili hore na tie vrchy ako šíp and walked to high mountains a kráčali chvíľku po tých vrchoch, have shared with me a sa so mnou podelili o tom, that the higher you go on the mountain, že čím vyššie na tom vrchu ideš, the lower you need to stay. tým nižšie potrebuješ strážiť pokoru svojho srdca. Because up there on the mountain there are different kind of winds. Pretože tam hore na tých vrchoch fúkajú úplne iné vetry. And if you're standing upright, A ak sa im vieš správne postaviť, the winds are so strong a ak sa
postavíš a they can vystrieš, literally blow you away from the mountain. tak tie vetry hore na vrchoch sú tak silné, že ťa môžu sfúknuť úplne And the dole. Bible says Moses was more humble than any other man. A Božie slovo hovorí, že Mojžiš bol pokornejší než akýkoľvek iný človek. You know, I think as we go up on the mountain, we need to learn humility. Myslím si, že na tej ceste hore na vrch Hospodinov We sa want to potrebujeme learn učiť pokore. To give the glory to God. Potrebujeme sa učiť vždy dávať všetku slávu One of the jemu. most exciting things about Pastor Tom and Kate Jedna z najúžasnejších vecí, ktorú si vážim na pastorovi Tomovi a Kate, is their humility. je ich pokora. Every time I talk to them, Vždy, keď sa s nimi rozprávam, every time I meet them, vždy, keď sa s nimi stretnem, I can see them, they're going up on different mountains, tak môžem vidieť, ako idú na tie ďalšie a ďalšie územia a vrchy, but they're never walking in their own power. ale nikdy nekráčajú vo svojej vlastnej moci. They are always making steps of faith in humility, Vždy robia pokorné kroky poslušnosti a believing viery God that He is going to give them the victory a veria tomu, že Boh je ten, ktorý im udelí víťazstvo and lead them on the top of the mountain. a ktorý ich udrží na tom vrchu Hospodinovom. Another great example that was on the mountain Ďalší úžasný príklad, ktorý vidíme, ktorý sa udial na vrchu, in the book of 1 Kings v prvej knihe kráľov, is a prophet by the name of Elijah. je prorok Eliáš. The Bible says in a time of crisis, Je napísané, že v čase krízy, when the heavens were closed keď boli uzavreté nebesá a nepršalo, and there was no rain, nepršalo dlho, Elijah went up on a mountain, Eliáš išiel na vrch. and as he went up on a mountain, Ako išiel hore na vrch, the Bible says he prayed on the mountain. Božie slovo hovorí, že sa modlil na tomto vrchu. He was praying for rain. Modlil sa za dážď. Number one, the mountain is a place of humility. Number two, the mountain is a place of prayer. Poprvé, vrch je miestom pokory. Po druhé, vrch je And miestom Elijah modlitby. was not just praying a normal kind of prayer. Eliáš sa nemodlil len takú nejakú peknú The Bible tells modlitbičku. us in 1 Kings 18:42 Biblia nám hovorí v prvej knihe kráľov 18:42, that when he ascended on the mountain, že keď prišiel hore na vrch Karmel, he put his head tak svoju hlavu in between his legs si dal medzi svoje kolena and he began to pray for rain. a začal sa takto modliť za And as dážď. he put his head in between his legs, A ako mal tú hlavu medzi svojimi he kolenami, sent his servant tak potom poslal svojho to sluhu, check again and again aby znovu a znovu išiel a if skontroloval, there was rain coming. či prichádza nejaký dážď. And the Bible says again and again and again A Biblia je napísaná, že ho poslal zas a znovu until the seventh time až na 7. krát Elijah was sending his disciple Eliáš, keď poslal svojho to check if there was služobníka, rain. keď ho poslal, aby to skontroloval, In the end, he's coming back tak na konci sa jeho and he sluha says there is nothing vracia so správou, že nevidí but a nič, cloud as small as a human hand. len malý obláčik veľkosti ľudskej dlane. Elijah rose up immediately. Eliáš sa v tom momente, ako počul túto správu, He called the postavil king a povedal kráľovi Achabovi. and he said, I hear the sound of abundance of rain. A on mu hovorí, ja počujem zvuk mohutného dažďa. The mountain is a place of prayer. Vrch je miesto modlitby. And it reminds us that as we pray, A pripomína nám to, že ako sa budeme we are modliť, standing in a position of giving birth. stojíme na mieste, kde sa niečo rodí. Elijah was standing in a position of birthing. Eliáš stal na mieste pôrodu He was giving birth to the vision that God gave him of the rain. a dával pôrod vízii, ktorú mu Boh dal pre dážď, As pre we jeho are zem. going on the mountain this year, Ako aj my dnes vystupujeme na tento God vrch, has sent me to tell somebody here in Slovakia tak verím, že Pán ma sem poslal preto, aby som niekomu tu that na if you are Slovensku povedal, persistent in your prayer, že ak budeš verný a Just vytrvalý vo svojej as modlitbe, Elijah tak was. ako Eliáš bol, it might not be the first time, možno to nebude na prvý it krát, might not be the second možno nie prayer, na druhý krát, nothing might happen on the third možno prayer, ani po tretej modlitbe but sa if nič you don't nestane. give up, Ale ak sa if you nevzdáš, don't lose hope, ak nestratíš if you nádej, continue ak budeš praying, vytrvalo if you pokračovať, continue ak pressing, budeš vytrvalo
tak I wanna tlačiť vo tell viere. you, Ja ti chcem the povedať, baby is on the way, že bábätko je už na the ceste. rain is on the way. Dážď je na ceste. I hear the sound A ja už počujem ten of an zvuk abundance of rain mohutného coming dažďa, on your life ktorý prichádza na tvoj from život the mountain. z jeho vrchu. Come on and give God 3 seconds of Ak praise if môžeme you dať Bohu believe trojsekundový rain is coming on your potlesk, že life. Come on jeho and dážď shout and give him the glory na tvoj život. if the rain is coming. Daj mu chválu za to, I že need on to hear to you robí. giving glory to Ja ťa chcem Jesus. počuť, ako bude vzdávať chválu Ježišovi. I don't know about you, but I want to see my baby come out. Ja neviem ako ty, ale ja chcem, aby I to don't know about you, but I bábätko, want to see my vision ktoré come nám out. Pán dal, ako sa narodí. Ja chcem I don't vidieť know ako about vízie, you, but ktoré I Boh wanna vložil do see tvojho srdca, The abundance of rain sa on Europe, udejú. Ja chcem vidieť dostatok Božieho and I'm dažďa na not going to Európe. stop praying. A ja sa I'm neprestanem not going modliť. to stop Ja believing. neprestanem I'm not dôverovať going a to stop veriť. prophesying. Ja neprestanem I'm not prorokovať. going to stop looking Ja neprestanem because pozerať, I might not see it in the natural, pretože možno to hneď neuvidím v tom but in my prirodzenom. spirit, Ale v mojom duchu I hear the sound ja viem a počujem ten of the zvuk abundance of rain. dostatočného dažďa, mohutného dažďa. Say rain. Povedz so mnou slovo dážď. And I'm finishing. A nebojte sa, ja končím. With Matthew chapter 17, S Matúšom 17, verse 1. prvý verš. The Bible says, and after 6 days, Božie slovo to hovorí, že a po 6 dňoch Jesus took Peter and James Ježiš zobral Petra a Jamesa, and John his brother Jakuba a Jána and jeho led brata them up on a high a mountain. zobral ich na vysoký vrch. And he transfigured before them, A tam sa pred nimi premenil and his face was shining like the a sun, jeho tvár svietila, žiarila ako and slnko. his clothes became white as light. A jeho rúcho bolo biele ako svetlo. And behold, there appeared Moses and Elijah. A hľa, zrazu sa tam ukázal Mojžiš a Eliáš. Humility and persistent prayer Pokora, ruka v ruke, s vytrvalou modlitbou appeared on the mountain with Jesus. ťa dostane na miesto, kde sa stretávaš s Ježišom na vrchu. Because the mountain is a place of humility, Pretože áno, vrch je miestom pokory, it's a place of persistent je prayer, miestom vytrvalej modlitby but it's also a place of a revelation. takisto je miestom zjavenia. Say revelation. Môžeš so mnou povedať zjavenie? We meet Jesus on the mountain. Na vrchu sa stretávam s kráľom Ježišom. They had walked with Jesus for almost 3 years. Oni v tomto bode učeníci kráčali s Ježišom už takmer 3 roky. Like many of us have walked with Jesus for many years, we've been Christian. Ako mnohí z nás sme kráčali s Ježišom akokoľvek dlho si už kresťanom. But when you walk in prayer and humility, Ale ak kráčaš v pokore a vo a vytrvalej time modlitbe, comes in your life tak potom prídu udalosti a veci v tvojom živote, where the Jesus that you have walked with kde ten Ježiš, ktorým si doposiaľ kráčal, transfigures in the fullness of his glory sa ti dá poznať v plnosti svojej slávy and shows you who he really is. a ukáže ti, kým on skutočne je. And you know, it's very encouraging because although Elijah and Moses were great examples A je to veľmi povzbudivé pre mňa, pretože hoci Mojžiš a Eliáš boli úžasným of príkladom, people who experienced miracles on the mountain, príkladom ľudí, ktorí videli Božie zázraky hore na vrchu, both of them couldn't really step into the promised land. ani jeden z nich nemohli vstúpiť do plnosti tých zasľúbenej zeme. Moses was looking over from the mountain in the promise, but he never got to the promise. Mojžiš sa pozeral na zasľúbenú zem hore z vrchu nebo, ale nikdy do nej nemohol vstúpiť. And Elijah was so discouraged A Eliáš bol tak znechutený, that he asked God, and he was taken with a whirlwind and chariots of fire. že ho Boh zobral, ako ho žiadalo to, a zobral ho spolu hore s ohnivými vozmi. But now, hundreds years later, Ale tu o stovky rokov neskôr we come on this beautiful mountain of transfiguration. prichádzame na toto krásne miesto premeny. And God gives a privilege to the two men A Boh dáva toto privilegium dvom mužom, who couldn't stay on the mountain ktorí nemohli sami stáť na tom vrchu. to be with Jesus on the mountain. To be with Jesus Preto, on the aby mountain. teraz s Ježišom mohli byť na tomto And vrchu not premenenia. just Jesus in his natural form, A nielen vidieť Ježiša fyzicky,
but Jesus in his glorified form. ale vidieť Ježiša v jeho oslávenej podobe. Pastor, why are you saying that? A prečo mi to teraz, pastor, hovoríš? I'm saying that Hovorím to preto, for those of you who feel like you fell from the mountain. pre tých z vás, ktorí sa cítite tak, že ste z toho vrchu možno padli dole. For those of you who feel like you're not on top of the mountain where you're supposed to be. Pre tých z vás, ktorí sa cítite tak, že vo vašom živote to vôbec nevyzerá tak, že by ste Maybe you žili na made a nejakom mistake vrchu. like Moses. A možno ste spravili chyby ako Mojžiš. Maybe you gave up like Elijah. Možno ste to mali chuť vzdať ako God has Eliáš. sent me here this Ale morning Boh ma dnes ráno poslal na to toto tell you miesto. it's never too late Aby som ti povedal, že nikdy nie je príliš to neskoro. come up on the mountain Aby si s Ježišom mohol výjsť na ten with vrch. Jesus, Spolu s Ježišom. the glorified Son of God, Osláveným synom and receive a revelation Božím a prijať tam zjavenie, that will keep you on the mountain. ktoré ťa udrží na tomto vrchu Can Hospodinovom. we just stand as I Môžeme sa finish spolu postaviť, and lift our hands ako to heaven? skončím a pozdvihnúť svoje ruky k nebesiam. And I want to pray that you have a transfiguration moment. A ja ti žehnám, aby si mal svoj moment a vrch I premenenia. want to pray that you have a moment of revelation Aby si mal svoj moment zjavenia, where you will experience the glory and the presence of God on the mountain. kde zažiješ Božiu slávu a zjavenie toho, kým je hore na vrchu. Come on and lift your hands. Ak môžete pozdvihnúť svoje ruky, As you lift your hands, I pray that Jesus will become real to you. ja sa modlím, ako pozdvihneš teraz svoje ruky, aby Ježiš sa stal As you lift absolútne your reálny v hands, tvojom živote. I pray that Jesus will touch you and fill you. Sa modlím, že by si Duchu Svätý naplnil teraz týchto ľudí. Holy Spirit of the living God, Duchu Svätý, Duch živého Boha, come and restore príď a obnov nás. all your children Obnov svoje deti, that maybe fell from the mountain. ktoré možno sa cítia, že padli, poudierali sa, padli z toho vrchu dole. Some of them were lonely on the mountain like Elijah and Niektorí gave z up. nich sa cítili osamelí hore na tom vrchu a možno to mali chuť vzdať ako Eliáš. Others became tired and angry and hit the rock. Iní sa možno unaveli, možno nahnevali, možno sa buchli o skalu. But Father, I know that you're calling us up on the mountain. Ale Pane, viem, že Tvoja vôľa pre nás je žiť hore na A vrchu. mountain of humility. Na vrchu pokory. A mountain of persistent Na vrchu prayer. vytrvalej modlitby. A mountain of revelation. Na vrchu zjavenia. I pray for revelation knowledge now. Ja sa modlím za toto Let zjavenie Jesus be revealed a poznanie zjavené in svojho His slova. full glory. Aby sme ťa mohli vidieť v Tvojej Let Jesus plnosti be Tvojej revealed slávy. Že by Ježiš sa In Ti His zjavil full majesty. v plnosti Jeho And majestátu. let every failure, A aby každé zlyhanie, every lie, každé klamstvo, every sickness, každá choroba and every bondage a každé otroctvo, be broken and fade že by bolo zlomené a odišlo preč. in the light of Jesus' glory. Ako príde svetlo Ježišovej slávy. And everybody said, A každý povedal, Amen. 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 We thank the Lord. Amen. Ďakujeme Bohu. Hallelujah. We will never be the same. We'd like to ask Boris Grushenko to come, who is the rabbi of the congregation in Kiev, that the wonderful worship team is here leading us in dance.